Moi TV clear tu te chibai vek ule Vanlalchhuangi kania Chanchinthar ilongai thlangu ama sain chanchin langsar zwalte Tourism Minister Pulalhing lova March 1 December ni som panga changa ni som ni le pathum chungin aizola thlasikut Winter Festival was sai tu mani thuasoi Dampabial to Emileta na Lalthanpuii MNF Senior Vice President Dr. Lalthanpuii puzoram thanga kai shwai na hnuaya MNF in zoram masona rural lian le poimo zongzong alo thokto chini na soye Myanmar a Pok Township a Myanmar sipaiten be puyan thak na civil mi pasari an thia sipaite hian chunglama changa bein bom an thak chunzom zela khosom ni le pasari a changin mi sing khat chuang an tlan chiania soi ani tuna chanchin kim changzokin Tourism Minister Pulalhing lova March 1 December ni som panga changa ni som ni le pathum chungin aizola thlasikut Winter Festival buat sai tumani thuasoi In Rinikal ta zana komzola Lalthanpuii Lalthanpuii Music Festival sang ni somni panga kharna in khoma man puina he thu hisoin Tourism Minister Chuan Winter Festival a Chuan Christmas lam hoya hundwana Christmas carol le Christmas costume parade te buat sai tumani thu soya December ni som thum pakhata a hu hovin mizo chalai titan sakor hui twal sunset program buat saya kumhlui ni tlatur thlir liam tum ani thu po soin Mizorama kumhlui thla tourist hip thei turin ro mana siamani ati Tourism Minister Chuan lunglei chu Mizoram Rimoya Sulsutu Serkon concert lo chhuana ani angin Lalthanpuii Music Festival po aparvul zel do ni in soya Mizo le Mizo in loma Mizo hlasa azai chup chupte Mizo hla azai thiam le Rimoi tum thiam ngai san te hi Rimoi kut pui ti hlotling tu ani ti in Mizoram tourism in changzel tura amamo ani thuasoi Mizoram hun tinami te chu intlo ton supa hun puile hun billboard saya chumikal tlanga twal chung mi te iptea sum alua ram ebardin hun choikan ani chu tourism in atumani thuasoi hemiatan hian event tra kwalzin hip thebo sai zel tum ani thu Tourism Minister Chuan asoibok Longtlai district ka tuishi nia shat len mek na ka ki chwa chu nimin khan Longtlai bor sa pudoni lal rod sangan lo in malak na sang le andin munte ayan fia Bersap chuan he Shileng wanga thi paruklai anom to chu poyati thu soin Shileng dar lo tura chakta kamhala ka zelani thu soya in kolna atana mamo zwal pui ORS IV drip le achul dang te po pek chunzom zel ani tu thu soin he shikai le ve omdan chu thakhat chung ulukta ka vil chunzom ani tu thu soibok Longtlai District Hospital Medical Officer Dr. Malsom Tlau po in tui chuan so da dai le chau in chin tu le Ele in siamnan po mangchin turin khomi puite chu acha pemle hliam nei te chu film kurzwal tu le final e thiang hlimna konga chanla thar turin acha ani ka ki chwa VCP pulaltlan chwa po in borsa pinatlo awanga anlom thu soin Shileng mek awanga borsa malak na lom thu asoya shia dar zelo na turin inkalpo na le inlen po konga chakta kamala kani tu thu soin final e thiang limna konga thei top anchwa tu thu soibok health worker puzedi Vanlalchhuangi na soidani November ni som pakhata changin medical team in anom chil to a shive mi som kwa boipui to in mi som le pali in ankai to a VC le NGO ten an thopui chathle nia soin inlen po konga insung tura chanlak angai hle ni in soi shive tamber chu ek in nei mu malo ani thu health worker chuan soin final e thiang hlimna lampo uluk taka inzirtir ani thu soya he shia wanga thi tamjok chu damdoi ei chalo ani thu soin mi pali en kolmek ani thu soibok mizo boxer cha zingami lalrodika munpui khwa chu battle in Mizoram Super Fight Series 4 a khelna a hliam tor lovin ni zan khana thi a voina voyani Kumsumni mi lalrodika hi grassroots boxing promotion le Crown Boxing Promotion Board sai LPS Arena Fogland Aizola Mizoram Super Fight Series 4 telin November ni sompali sang ni somni pali khan super featherweight ta Eric Lalthanpuii manen anin tuma round thum na kingpuin achala anek fu awanga nikhoshelova atluk ta kawangin Greenwood Hospital panpui ngal ani Dr. Ten anen fia na athwa ka thisenjam lian achata athwak po avung na sa ti an shengala zaingal ni in ICU wa enkol zuini ma se chanthei ani talawani lalra dikarwang hi aizola achena sakor tui chuna cholpui ania ankhuwa munpui lam panpui ania vo in November ni som
sari sang ni somni panga khan vuyani mizo boxer zinga malam hun eng perpola ngai lalwa dika hi LPS pro fight sang ni somni palia bantamweight ta semi-final thlangin professional huanga lut tura intoi siame kania tunchum anin hnekpo hi chumikal konga ta na poimo takchu ani Myanmar Runmawi wanga Mizoram Ralte mitnau tele an kudzia manga chinchia nakal zela Mizoram Myanmar Ralte nom zongzong za ve aya tam chinchia anito Home Department how to ten hena changa thudundanin kumin July thlatop lama changa biometric enrollment kalpuya zirtop ni thleng khan Raltlan ommek singthum sang khadzaruk somni pakhat zinga singkhat sang sari zariat somruk le pali chu anmit naw tele kutze thala a chinchia anito a he hi zazela somnga le paruk point pali pakwa atling to ani harsana chi shang internet chalo le biometric enrollment la khomna manro a harsatna a omchungin kalpui chho zelani a he na thozo hunatan hian hun bitiam chia chu a omlo ni in Home Department ho tu te chuan an soi ani Mizoram Myanmar Raltlan omza thi apa ngai renglova achangin antama achangin atlema achan chu lolu bel anom changa oma anrama kirle emo Mizoram pon lama chuak emo anom rengwang ani thuan soi biometric enrollment kalpui ani chuan andin mun an ming du le pa ming an local na khwale shatur poimo danglak khom po kalpui non le ania relief camp ta omle chungkhat laina le chante belba ka mani in lua omte zinga po an chalai mun danga le khazirte anom awangin biometric enrollment kalpui hi aul ai lo hle ni in district shanga he na thok tu te chuan an soi ani Dampabial by election atana campaign hun lai in Thandan election model code of conduct board sia chief minister Pulal du omapu na thunungzok chu elections commissions of India in abo suizel Chief Electoral Officer CEO Pisa changa thudandani Election Commissions of India ECI hian CEO lamin an ngai dan an thelu chu achiang tok lova an ngai thu an ron sha tira silsuri khwa Chief Minister thu soi shwai tu masaten mizomi puitele chakma inkara in huat na chi an lo tu a shwai tu masaten chakma huat dan min lo zirtir to china ni tia asoinia MNF Legal Board din an puna chu ECI hian angai mo hle nia thudon ania chuti Rolin CEO Pisa lam soifiana hi chiang tok lovanga in arunzo chiang le meka athu soi ngai zia chwa thelu turin CEO Pisa hi arun sha tirba ka pulal do ma thu soi khan MCC board siat na emo Representations of People Act 1951 in akhap chile chi inkara in huat na thlen theilam hoi ani MT chungchanga emo CEO Pisa ngai dan felfek fok ECI chuan ashedu boka zona engemo anlaron zon zuireng ani Puanto angin MNF vekin MCC board sia Chief Minister an puna masazoka khan ECI chuan ro realize PM chu aron kam khat to a dampa by election in thlan campaign la ya cheng vaibel se sari somsari senga tuikhwa tum ani thu pulal du oman asoi soifia na chu pomlovin ZPM president chu an star campaigner te reng an thu soi konga film khur turina shatir bok ani Dampabial to MLA atana thlantlin tak Dr. Lalthanpuii na chunak tuk thole niya MLA atan laklu ani don Dampabial to MLA pulal rin tluanga sailo kumin July ni somni pakhata athi awanga Dampabial tun thani som pakhata by election in thlan vote thlaka khan MNF candidate Dr. Lalthanpuii na chu thlantlin ani a Mizoram Legislative Assembly member tan laklu ni atan naktuk thole ni churat ni in somadar som pakhata Assembly Conference Hall Annex building a Assembly Speaker pulal biak zama chuan rin omna thu tiam tirin MLA tan alalutang Dr. Lalthanpuii na hian kumsang khazakwa somret le paruka MNF party zomin party chunga ni na shang chelin tuna hian senior vice president nilaya ni a term rugzet MLA ni to in lunglei nord biala azonin voinga chung MLA a thlantlin ania South Tuipui biala voi khatlingin Mizoram MLA zinga chatlak omlova mani biala tlingreiber ani term ruk chung MLA ani lai hian cabinet minister term thum achela henga hian department shang en kolin na alo thok to a tuna hian dampa biala thlantlin le ni in he hi avoi sari MLA ni na tur ani don ani Arts and Culture Department board site Mizo Typical Village Zokhwa Falcona chu mipuiten an hlutin tlo tu an chanem theile Art and Culture Department Director Picarol VLMS Dongki Mitsuan man lai pile pute khosak dan le nunphung atak ngeya Chanchinthar ten an hmuwa an tem chin theina ante zirlai nau pang te ta na changkai tu le an zirlai buwa omte an chia thiam le zwal theina ante zinmi ten mizo kutsuak an hmuwa an le theinan ba ka twal chung mi te le chalai te ta na sumlak lu na hnar ani theinan Living Museum chubuat sai ani thuas soya heba ka hian khwal zin ten mizo namnun an hmu fia theina tur buat sai
live music chu in rin ni apianga nei thin ani thu soin chengza choin mizo nun dan chi sang sang live demonstration in pek chin ani atia namlam le zai manga inti hlimna te entir chin ani thu soibok Dampabial by election at Lingzo Tlau pu Vanlal Sailovan kan chaklo awanga tu te emo mo pu kwal tur ka zong lova at chanbul ber chu keima kaniti ka pom thlapani ati ZPM party chung in khom voina nia he thui pu Vanlal Sailova chuan soya an chaklo na chu anin mu chwa na turinal panmal somse du thu soi kan lo cham na hian pathian mel atibal tur aniloti hi ka du dan ani ati puwanal sailova chuan kalphung thar mi pui sarkar kan tin theina tur kumsang ni somni le pathum in thlanpuia atlit le tir tu te zinga mashwaya pathian in minmang ve a ma se in thana katling zo talova by election a katling lo le ta a atwar tu le shom ti ber chu keima kani ka ring ma se ZPM hian ka thil tum kan ti hlotlin na turin tu na kadin hun hi dar thalanga tan aron hunga kangaya Theitop chuin herlam tan hian ma kan la zelang atibok ZPM party president Pulalian Sota po in dampabial by election kan chaklo na chana pu tur an ani chuan ke mahimo phurtu kani ati a kan chaklo dan kha kangai tu a mongso dota tla chu kanilo ti in polling station somdi le pakhata somnia kan sang zoka MNF khan somparia ta chakna anneya mun khata kanin he to ka a vote number a chutani awangin kan tla ani mai chuwangin kan he lo lem lo ani ati Pulalian Sota chuan chaklo tak chuan pumo tur omnol chinti soin kan candidate po ain thlasung veu ti asyata pu tur a omani chuan party president hian mo ka phurani ti in he in thana ZPM tan kongsang sanga theitop chwa tu le ZPM candidate vote tu zongsong hena lom thuashil ani Mizoram Journalists Association MJL Information Public Relations Printing and Stationery IPRPNS in Voin Khan INPR Auditorium Aizola National Press Day mga IPRPNS Secretary Bibet Lalthanpuii Sailowin Ahmanpui National Press Day hinimin kanima se pathian ni wangin Mizoram chuan district shanga heni hi voina anmang hloma Aizola Lalthanpuii tu IPRPNS Secretary chuan press meet poimo na hluthu soin sarkar ke poimo takzinga mi ani thu soi IPRPNS Secretary chuan tunlai khovela kan thusia te finfia dol ani apoimo ti in print media Lalthanchuang lova digital media nen thiam taka chandun achul to ti asoibok Aizola National Press Day manna hian Mizoram media lama sulsutu poimo zingami kumsom ni ZINPR director ani nuwa India rampum hwap choi moina lodong to PLR sailo le Mizo Mese journalist zinga media lama director doctorate degree dong masaber MJMM bar pilal nun chemical ni tenhena choi moina thuziak hlan ania INPR director PK Vanlalchhuangi hun kai shwain MJA president Pusilal Rambuat sayabaka choi moina hlan ten thuan soya INPR deputy director Pratap Chatrian the role of print media in digital age di thupui mangin thua soibok ani Joint YMA zobok lunglein kongsiam na chunzom lo awanga lungoi lo na lantira tukinda rukachanga National Highway 54 andan chu an phut anga company lamin kongsiam na an chunzom awangin voin ve khan kongdan chu antito Kongdana wangalir thele office le zirna inle sumdong kutna thoktu tele khwaljin har sana tokten phun noi lova an malak na an thlopa wangin joint YMA zobok chuan lom thuan soya har sana an siam saka wanga sha thiam na an dilbok joint YMA zobok hian zobok khochung kong la siam zo lo te chu November ni som panga sang ni som ni pangaral ma a siam chunzom turin NHIDCL ho tu te angena angen na hian omzia nei tak lo awangin tukin Jangkha National Highway 54 chu andanga kong andan chania hian company lampo in kong siam na an chunzom tak awangin kong dan po antitop sui tabok ani Congress Party thupuang tu pulalbiak zaman dampabial by election in Rampum Bawruak kaldan tur ashil phaklo ni in asoi Congress Bhavana political session ahead hui voin khan pulalbiak zama chuan soya MNF chu voitam an sarkar to a ramtana ma an lakdan mi puin an sha to hnu ani ti in antlin na bial ni sa dampabiala an chak non le a sarkar lai le tling sa biala Congress kanin rol ang chau ania dampabial in thlan hian rampuma bawruak kaldan tur ashil phaklo ati ani pulalbiak zama chuan Congress party sul hnu a chaber nia soin zoram mi puite hian Congress nge antile don ati a
development chungchanga chalai te an tui hal hle nia soin development nei hi hau takhle ti kan chalai te hian an shia da hun to ti in ngun taka zirchiana taimata ka kaltang pui ngai atam hle a tuna sarkar lai mek te hi chal voi ni an paltlang to nu po a kongpui la siam theilo an ni a development dang chuwana ra ang ani ati congress ni anuam suat hle nia soin pulal biak zama chuan a phur om chan chau ni in a soya zorami puite hi tuilai rapa om mek ani a mizorama development om to zong deuh tholo swal swak to congress hian zorami puite hne na thil tha kan zwar le dona keni po mi puite en ton tlak kan ni ang chumi huna chuan mi puite hi congress sa an ron thlele dual dona ni atibok dampabel to MLA ta na Lalthanthar MNF senior vice president Dr. Lalthanpuii na chuan puzoram thanga kai shwaina noya MNF in zoram masona rural lian le poimo zong alo thok to chini in a soi dampabial by election an hena an chana wanga pathian hena lom thu soi in khom voina wana pa hol aizola neya he thui Dr. Lalthanpuii na chwana soya MNF in hun khirle thim tak an no paltlang to thu soin puzoram thanga hi pathian mi ani wanga ni ti in MNF din tu ten pathian le kan ramtan tia an thu pui an lo wa chu ton thlengin lalpan mal ala som ni in a soibok MLA atana Lalthanthar Dr. Lalthanpuii na chuan dampabial by election an hena an chan chu puzoram thanga kai shwai MNF ne na ani thu soin chu ne na chu pathian wang ani a MNF shwai tu party mi tele bial mi puite thorim na pia lama pathian wang lewa hetiang din huna ding the hi kan ni ati MNF senior vice president swan in than ngai sakle ngai Vanlalmawii emo ti hel tura ruling thachakna zong ne na beini ma ila pathian in chakna min pe ani ati a dampabial tu MLA chatwan rampan ta pulal rintuanga sailo sulnu ten ril ru ati thar thua soibok dampabial by election MNF in ne na anchana wanga pathian ne na lom thu soina inkhom voina neya MNF president puzoram thangan dampabial ZPM candidate chaklo na chu ZPM party chaklo na le chief minister chaklo na ni thule bana kai policy nol na ni thu soye puzoram thanga chuan he thu hi ama soini lovin chief minister pulal du ama soyani thu soya article 371G shichiang ber anga inchal hian apoilai ber kan ram himna le nei tu kan ni na ashalti in shiat ringut alo tok lova atharawa chiana nga yani ati MNF president swan MNF in kan du tok ni lovin pathian in adu tok min pechin ti in pathian ne na lom thu kan soi ani ati a dampabial by election party zong campaign na chuak te accident laka veng tura anchong China po pathian in a chana wanga lom omati thu soibok dampabial by election MNF in ne na an chana wanga pathian ne na lom thu soina in khom wana pa hola ne ya hian dampabial to MLA chatwan rampan ta pulal rintuanga sailo nu pui pilal biak chwami po in thu soin voin hi kan sunga tan le MNF tan lom na ni ani ati a kapasal ne na unaw anga in en Dr. Thangtea candidate atana than ani kha kan lom ema party mi chanem ngai le bial chung mi te zong chunga lom thu kan soya kapasal tharau hian min thli rengin ka ringa a ayo in lom thu ka soyani ati ani Mamit Police Station Officer in charge OC Inspector Freddy Lalram Tharan kumdang aya kumina Mamit Police Station athu boyzialu atlem nia soin zana le pathiani in khom lai a vengshang shanga police te anwa kwal chinwang nia sha thu soye kumina voin thlengin Mamit Police Station a hian thu boy somruk le pali zialu toni in nikuma thu boy za le pali zialu ania kumina thu boy zialu somli in alatlem zo ka kumdang angbokin thu boy zialu tamber chu ruk thu boy ni in thu boy zialu to zinga somli le pali chu ruk thu boy ani Mamit Police Station a thu boy zialu somruk le pali zinga thu boy somruk te chu chui chwa toni in thu boy pakhat chu final report chui lei theilo case hon le thei tura da ni in abak thu boy pathum te chu chui lai mek ani kumina vo in thlenga Mamit Police Station a thu boy zialu zinga hian naw pang kumling lo chunga hleilen na pokso thu boy panga atel to a kidnap thu boy pakhat le thu boy dangte zialu ani Mamit Police Station huam chunga hian Mamit khopui ba ka chevel khosom pathuma oma hengzinga khopali te chu lir theya kalpo theilo kele longleng manga kalngai khwa te ani a Mamit Police Station a hian thoktu mi somni le pali anom mek ani Lai Autonomous District Council in Lalthanpuii kumin December ni thumanei tura chu tum in hnukdok du ta na hun top voin sundar som pani thlengin mi pani anin hnukdok ka ti hian LADC in Lalthanpuii nei tura candidate somriat an om sangawel sachanga independent ta chu tuma mingpe pu silal lungmwana le
Paithar biala changa independent thovachu tum puje thangkhuma tetsu anin hnuk doka tihian LDC in Lalthanpuii nei tura bial somni le panga candidate somriat an MDC bial somni le panga candidate pani omna bial paruk omin heng bial rukzinga bial ni Sangau East le Sangau West su BJP le ZPM in Malbe na turni in bial dang pali Sangau South Lungtian Bualpui West le Longtlai 3 tetsu MNF le ZPM in Malbe na tur ania candidate pathum omna bial som pakhata oma candidate pathum omna bial tetsu Cheural Lungpher South Vombuk Longtlai Bazar Longtlai Vengpui Council Veng Longtlai AOC Chanmari Tiltlang South le Sekul teni in College Veng Sakeilui Mkonpui Tuithumnar le Vachuangpui tetsu candidate pali omna ni in Bualpui East Chongtepi le Bungtlang South tetsu candidate panga omna ani in thanatlong taka nei ani theinan election office lamchuan ata tolin Buaipui ngai chhunzan zomin an Buaipuia mo phurna nei sang te po an mo phurna chataka an hlen theinan training nei pui chin an ni Mizoram Public Service Commission MPSC chuan sarkar kumliam ta April ni khat sang ni somni palia changa March ni somthum le pakhat sang ni somni panga chung khan sarkar na zathum somli le pakwa atan nalak na advertisement somnga le panga ati chhuaka hemi chung vekhian RTI manga zo na sangkhat somnga le paruk andong MPSC in 34th annual report sang ni somni pali changa sang ni somni panga ati chwa thara tarlan danin MPSC hian kum sang ni somni pali changa sang ni somni panga chung khan sarkar na zathum somni le pakwa atana advertisement somnga le panga ati chwa hian deal na sengruk sanga zariat somnga aluta deal na sang ni zani le pakhat nol ni in written exam tum somthum le personal interview tum somni le pani anbuat saiman ani MPSC hian sarkar kumliam ta chung khan court case pathum anneya hengzinga pakhathi chinfel to ni in MPSC an chaka adang panhi Supreme Court ngai to turin ala omme kani kumsang ni somni pali changa sang ni somni panga chung khan MPSC hian online le kutziak mangin RTI zona sangkha chonga le paruk dongin RTI manga zona adun te hi na exam na mark mo za zona le exam kai noi thil shang ani tlangpui ti MPSC ho tu te chuan Runmawi an shila channa an pek zinga channa an pek te du khoplo wangin zwal ko voi khatna first appeal somni le pakwan donga henga hian chana pe in zwal ko voi ni na ero andong lo thung Mizoram State Information Commission chuan MPSC hena hian RTI zona an chan chat awangin RTI Excellence Award 2024 to 2025 loman pakhatna ahlan ani Kumin January changa October thlatheng khan se ha district ka malaria sixer na navei sangkha jasom pangkhat muchwa anito Siaha District Chief Medical Officer CMO Office Chinchia Danin Kumin Kalmek January achanga November thengkhan thisen sample singkhat sangli zaruk somriat le pakwa chu sixer anveile veilo enfiani in hengzinga sangkhat ja som pakhathi sixer na navei ani ti mo chwani a sixer na navei zinga hian malaria plasmodium vivax PV ve zasari somriat pani omin malaria plasmodium falciparum PF ve zathum somni le pakwa nomthung ani district ho tu ten an soidani nikum January achanga October thengkhan six survey sangkhat zanga somni pathum an oma kumin nena khai khenin six survey zali som pasari in antlaniamani thurandanin siaha district a hian six na awanga thi chin chian hunun ber chu kumsang ni som panga ani Corolian VC Sesong VC1 Jule 3 le si Pirveng hun VC 10 anram chung chawanung cha le luidung te chuna sale zwala hum halan rela abikin tuirini le tuirial infin na changa mau sen chwa thleng hum halbik ni se achulanga malak chozel ni se ante Heng VC shang te hi inrinical ta November ni som panga sang ni som ni panga khan tuirini kaya forest quarters sa chu khomin an kho hwam chung chawanung cha le luidung hum hal hi an rela tuirial le tuirini infin na chaklam tuirini luibi ka joint YMA ten an hum hal lai chuna sa zo ka hum hal ani theina tura joint YMA te an thlop tlat thu soin achul anga joint YMA te malak na puitura anin huam thuan soibok luidung nung cha hum hal konga malamek tu YMA te chu heng VC shang te hian an thlop zel tur thuan soya an hnunga joint VC te hi ading zel don anti ani Mizoram Ponam Sanchin ngai thlang Myanmar Pok Township a Myanmar Sipaitin be puyan thak na civil mi pasari anthia sipaite hian chunglama changa bein bom an thak chunzom zela khosom ni le pasari achangin mi singkhat chuang antlan chiania soi ani
Thudan na ina soidani nimi November ni som patuka changkhan Myanmar sipai te hian Pok Township Marlama sipai kolam pathumin Beipui an thla ka khosom ni le pasari achangin mi singkhat le sang sari vel churam ngole tlanga te an tlan chhia ani sipai te hi chuang thumin Pok Township chunga hian an luta mi puite chu mun sang sanga an tlan chhia an nimi na changkhan Pok Township a Myanmar sipai an pung khoma khopuya mi an hmu te chumanin mi pasari an tilum to ni in twal chung shwai tu pakhat chuan a soibok khati zong kha Chanchinthar kan puan the de chu ani e